Shalom shalom, turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro. Haracyariho ibyisigiro, amahoro y'umwami Imana nakomeze kubana namwe. Turakomeje ikigwa twatangiye ibiseteme cyanke ijambo ry'umutwe riravuga ngo inzira zigeza umuntu ku bwenge. Inzira zigeza umuntu ku bwenge. Tugeze ku gice cya gatatu. Imana iguha umugisha wabanye nacu mu gice cya mbere n'icya kabiri. None turaguha ikaze muri kino gice cya gatatu. Turagushimira nawe umaze gukanda subscribe ndetse nawe usangiza abandi ino nyigisho. Amahoro y'umwami Imana nakomeze gukubaho. Inzira zigeza umuntu ku bwenge. Ubwenge ni ikintu cy'ingenzi kuko iyo umuntu yabubuze ibintu byose biraparangana. Umuntu atagira ubwenge ntaba atandukaniye n'umuswa, ntaba atandukaniye n'umusazi, ntaba atandukaniye n'abandi bantu bose, kubera ubwenge bukubeshaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bantu. Bibiliya yaratubwiye neza ko abantu b'Imana bataranduwe no kubura amafaranga cyane ibintu bitandukanye, ahubwo baranduwe no kubura ubwenge. Bibiliya yaratubwiye hariya muri Hosea ibice 4:6 ngo ko wataye ubwenge nanjye nzaguta. Igihe cyose umuntu ataye ubwenge aba ataye ikintu gikomeye, kubera iyo umuntu atagira ubwenge n'Imana ntishobora kugumana nawe. Nimba Imana idashobora kugumana n'umuswa, idashobora kugumana n'umuntu atagira ubwenge, uribaza ko abantu bobo boshobora kugumana nawe? Nubura ubwenge abantu bazakuvaho kandi ntuzamenya impamvu bariko baragenda. Ubuswa bwawe, ubujuju bwawe buzakwirukana abantu, buzakwirukana Imana. Bibiliya iravuga ngo muce ubwenge nk'inzoka. Inzoka ziranywa cyane ariko zikagwira, kandi inzoka irashobora kubana nawe mu nzu ntunamenye ko ihari, kandi iba mu nzu yawe ikanimbayo n'umwobo ikahatura, mukajya muhura. Murashobora kubana mu ishyamba rimwe, inzoka ntunayibone kandi mugendana kandi munari kumwe. Inzoka ni iri mu bikoko bya mbere byanywa ku isi kandi bigwanywa cyane, ariko iri mu bikoko bya mbere biriko biragwira ku muvuduko ukomeye, aho bakubwira ko inzoka ikivuka ishobora kwimenya, itandukanye n'ibindi bikoko ushobora gusanga byaciye birondererwa kumbure n'ababyeyi babyo. Ariko inzoka irashobora kwibeshaho, irashobora kwibeshaho ikamenya uburyo ishobora kwironderera ibiyitunga. Rero Bibiliya tubwira ngo muce ubwenge nk'inzoka. Ubwenge rero ni ikintu cy'ingenzi kuko ubwenge buzagufasha gutunganya ibintu neza, haba mu burongozi, haba mu muryango, haba mu itorero, haba mu rugo wubatse. Ubwenge buzagufasha kubaka ibintu bikomeye. Hari abantu benshi babuze ubuzi kubera babuze ubwenge bwo kugumana ako kazi kabo, ko kurinda akazi kabo. Hari abantu benshi batakaje ingo zabo kubera babuze ubwenge bwo kubaka izo ngo zabo. Rero twakuzaniye inzira zitandatu zikugeza ku bwenge budasanzwe. Inzira zitandatu zikugeza ku bwenge. Twaravuze inzira ya mbere. Inzira ya mbere twaravuze yuko ari ukubaha Uhoraho, nkuko twabisomye mu Migani 9:10 ndetse no mu gitabo cya Yobu 28:28, aho batubwiye ngo kubaha Uhoraho nibwo bwenge. Icya kabiri ni ukwiga ivyo utazi, kwiga ibintu utazi, icyo twarakivuze. Icya gatatu rero ni ukugendana n'abanyabwenge, kugendana n'abanyabwenge. Igihe cyose ukeneye kugira ubwenge utegerezwa gutandukana n'abaswa n'ibijuju, maze ukagendana n'abanyabwenge, ukagendana n'abantu bafise ikintu bakurusha mu buryo bw'imihemu, haba no mu buryo bugaragara. Apana babandi bakuvoma bakuvidura, ahubwo babandi bafise ikintu bakurusha, maze ubashe kubigiraho. Ubwenge burakomeye cyane. Bibiliya tubwira mu Migani 8:11 ngo ku bwenge buruta utubuyenge twitwa marijani, ngo kandi mu bintu bihimbara byose nta gihwanye nabwo. Ibaze ubwenge bavuze ngo buraruta utubuyenge twitwa marijari tw'izahabu. Iyi ni zahabu ikomeye cyane, n'amabuye y'agaciro akomeye cyane
yindi y'agaciro, ariko ubwenge bavuze ngo buraruta ayo mabuye y'agaciro. Ubwenge buraruta izahabu, ubwenge buraruta amadolari, amayero, amapawundi, ubwenge buraruta ibintu bitandukanye. Kubera ibyo byose naho umuntu yabiguha, atabwenge ufise ibyo byose vyakuvaho ubusa. Atabwenge ufise ibyo vyakuvaho ubusa. Umuntu umwe niwe bashize imbere, bamushira imbere amafaranga, bamushira imbere n'igitabo, baravuga ati kino gitabo cuzuyemwo ibintu byinshi bishobora kugufasha kugera ku bintu bitandukanye. Niko cyari cyanditseho. Baca bamushira imbere amafaranga menshi cyane, menshi kandi menshi. Arangije arengana amafaranga, yitorera cya gitabo. Uwundi nawe aza gutora amafaranga. Uwatoye amafaranga yarayakoresheje apre imyaka ingahe, abarahombye, arakena. Ariko watoye cya gitabo ubuzima bwe bwarakomeje, abantu mugwizatunga. Ubwenge ni ikintu kimwe gishobora kugufasha kubaho ubuzima bukomeye. Hari umuntu yibaza ko akeneye amafaranga menshi kugira agere ku bintu byinshi. Oya, amafaranga makeya gusa, ufise umutwe, ufise ubwenge, arashobora kugufasha kugera ku bintu bikomeye cyane, arashobora kugufasha kubaka ibintu bikomeye cyane. Ikibazo abantu bakino gihe, turigana abandi, nituzi kwiyumvira ibyacu twokora vyotuma haba iterambere, impinduka mu buzima bwacu. Ahubwo twiyumvira iby'abandi bakoze, tugashaka gukora iby'abandi bakoze. Ariko Imana ntabwo itanga ibintu ku ngero. Ubwenge umuzungu afite nibwo bwenge Imana yahaye umunyafrika. Nta numwe Imana yarenganije ngo imuhe ubwenge bukeya buri munsi y'ubwo yahaye uwundi muntu. Oya, Imana yacu nirobanura ku butoni. Ahubwo abanyafrika dufise ikibazo, twebwe dushaka badukorere, dushaka kubaho nk'ababosi, nk'abakire, kandi nta kintu dufise. Niyo mpamvu n'abaperezida bayobora Afrika kenshi baguma bateze amaboko Uburayi, baguma bagenda gusaba imfashanyo, wumva umengo nibotera imbere umuzungu atabayemo. Ariko icyakubwira ko ibikoresho abazungu bakoresha ririya terambere ryabo ko biva muri Afrika, wotangara cyane. Ibikoresho bikora ibintu bikomeye cyane byinshi gose bituruka hano muri Afrika. Mugabo kubera abanyafrika ibyumviro byabo birabemeza gatanu bagera batari kumwe n'umuzungu. Raba umuzungu yakolonije Afrika, ubona ari iki yayigejejeho, ubona yayigejeje kuki niriye terambere umuzungu yo yaragejeje kuri Afrika, uretse gusahura ubutunzi bwari busanzwe buhari. Na n'ubu ntabwo bararangiza gusahura. Bashobora kugwa imfashanyo y'imiliyoni 100, bashobora gutanga imfashanyo y'imiliyoni 100 ku gihugu runaka, ariko nibayitanze ngo kubera bakunda icyo gihugu. Oya, ahubwo ni kubera babonye ko hari ubutunzi muri icyo gihugu bukomeye, bashobora kuharonkera burengeye izo miliyoni 100 baba batanze. Nta muzungu ashobora gutanga amafaranga bure, ashobora gutanga imfashanyo mu gihugu ntacyo yiteze kizava muri icyo gihugu gikomeye gusumba icyo abatanze. Rero twe tukibaza ngo n'urukundo badukunda kuba baza gukora ibintu bijyanye n'iterambere iwacu, kumbe bo baje ugirane, baje gusahura, baje gusahura. Rero ubwenge rero ni ikintu iyo wakibuze barashobora gukuriraho ibyawe. Urashobora kubona abantu bari kubatera imbere bari ruhande yawe, wowe ukaguma wibaza mbere ukanabasaba, kumbe biriko birabateza imbere, biriko birava iwawe. Wafete niwe uri kurabatunga, ariko kandi mu byumviro byawe ukitwa ko aribo bariko baragutunga. Kubera iki? Wabuze ubwenge. Rero twaravuze ikintu cya kabiri ni ukwiga ibyo utazi. Ibintu utazi utegereza kuvyiga. Icya gatatu ni ukugendana n'abanyabwenge. Iki kintu Salomo yarakivuze cyane cyo kugendana n'abanyabwenge. Hano mu Migani nyene ibice 13 umurongo waho wa 20 aravuga ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge, ariko ucudika n'ibifu azokomereka. Gendana ngo n'abanyabwenge nawe uzagira ubwenge. Ukaba ukeneye ubwenge,
gendana n'abanyabwenge, ntugendane n'abaswa, ntugendane n'ibijuju. Namba ukeneye ubwenge, gendana n'abanyabwenge, bazaguha ubwenge. Birivuga ngo kubana n'ababi vyonona ingeso. Igihe cyose uri kurabana n'abantu babi, bazakwangiza mu bitekerezo, bazakwangiza mu buzima bwawe, wisange wabaye nkabo. Iyo umuntu yiriwe mu makara, ushobora gusanga asa n'amakara. Iyo umuntu yiriwe mu ifu, ashobora gusa n'iyo fu. Iyo rero ugendana n'abanyabwenge, wunguka ubwenge. Iyo ugendana n'abagwizatunga, wunguka ubutunzi buvuye ku buzima bwabo. Rero nugendana n'abanyabwenge, ntuzegirene, ntuzakaze amagambo, uze wicare wumvirize, ubigire ko ivyo utazi, urabe uburyo bakoramo, uburyo bagendamo. Niyo mpamvu Imana yakuye Dawidi mu ishyamba, imuzana ibwami, aba iruhande ya Sawuli, kubera impemu mbi yari iri muri Sawuli, yirukanwa no gucuraranga kwa Dawidi. Imana yashaka Dawidi yigire ku mwami Sawuli, kubera Dawidi yari umwungere w'intama, yarazi iby'ibwami ingene bikora. Rero Imana yakirungika Dawidi agenda gukurira ibwami, kugira ngo yige ingene umwami atwara ayobora. Imana igomba kugukuza, kuzamura mu bwenge, izaguhuza n'abanyabwenge. Rero nutamenya kubana nabo neza, cyangwa ngo bakureho ugira ikintu ubigiye ko, bizarangira bagiye bagusiza uko nyene. Kandi nibagenda, n'Imana nayo izagenda, kubera birivuga ngo nutubwenge nanjye nzaguta, sinzabana nawe. Yagenda n'abanyabwenge, nawe uzagira ubwenge. Iyi ni inzira ya gatatu ishobora kugufasha kuronka ubwenge. Kugendana n'abanyabwenge biri mu bintu bishobora gutuma, bishobora gukurura ubwenge ku buzima bwawe. Urakeneye ko umuvugishwa, gendana n'abavugishwa. Urakeneye kuba umukozi w'Imana, gendana n'abakozi b'Imana. Urakeneye kuba umusenzi, gendana n'abasenzi. Ukeneye kuba umukinyi w'umupira, gendana n'abakinyi b'umupira. Ukeneye kuba umukinyi wa filime, gendana n'abakinyi ba filime. Urakeneye kuba umuririmbyi, gendana n'abaririmbyi. Urakeneye kuba umukozi w'Imana, gendana n'abakozi b'Imana. Urakeneye kuba umukozi wa leta, gendana n'abakozi ba leta. Urakeneye kumenya ururimi, gendana n'abantu baruzi. Urakeneye kujya mu mahanga, gendana n'abantu bagiyeyo kugira ngo bakubwire mbega bigenda gute, mbega visa bayisaba gute, bayihabwa gute, pasiporo bigenda gute. Buri kintu cyose ukeneye hari abakigezeho, aho ukeneye kugera hari abandi bantu bahageze. Ukeneye kwigira kuri bo kugira ngo nawe ugere aho bageze, cyangwa wongere unaharenge. Uzakwigira ku bantu bakwitangiye imbere. Twaravuze icya kabiri, nukwiga, nukwemera kwiga, kwemera kwiga ivyo utazi. Icya gatatu nukugendana n'abanyabwenge. Gendana n'abanyabwenge, nawe uzakunguka ubwenge. Mwarahezagiwe. Turasigaje ibindi bishika kuri bitatu, tuzabivuga muri video y'ubutaha. Tukwibutse we wari rya mbere udukurikiranye kuri no channel yaracyari Ibyizigiro TV, mwibutse gukanda subscribe, wongere usangize abandi ino nyigisho. Mwarahezagiwe gose. Data mwizina rya Yesu, turagushimiye kuko umuntu wese aje kumva ano majambo aramwubatse kandi aramukomeje. Reka azane impinduka ku buzima bwe, umuhe ubwenge, umuhe kubana n'abantu bazima bashobora kugira ikintu bamunguye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane.